Det er sådan et teenage-drengeværelsebillede. Men jeg kan bare meget godt lide det, fordi der er nogle arbejder på. På den måde er jeg jo en fagbevægelsesnørd. Jeg kan godt bare lide at have nogle billeder af nogle arbejdere hængende. Jeg hedder Tobias. Jeg er 29 år og faglig aktiv. Det er en gammel fagforeningsparole. Knæk sablen, bryd kronen, styrt kirken. Jeg har en blind tro på arbejdspladser. Har man et arbejde, tjener man en løn, så får man friheden til at klare sig selv. Det er arbejdspladser, der får samfundet til at løbe rundt. Jeg er ufaglært bygningsarbejder. Jeg bor i Bækmarksbro i Lemvig. Det er lige her. Udkants Danmark. Vandkants Danmark. Da jeg var barn, var der mange arbejdspladser her omkring. Sådan er det ikke længere. Men betyder det så, at resten af verden også ligger stille? Åbenbart ikke. Lande som Brasilien, Filippinerne og Ghana oplever høje vækstrater. Hvad betyder det så for arbejderne? Fagbevægelsen har givet mig en billet ud i verden, så jeg kan møde kolleger fra 3 forskellige kontinenter og se, hvordan økonomisk vækst har forandret deres liv. Og første stop er Brasilien. Brasilien er et brikland. Brasilien, Rusland, Indien og Kina kaldes det sammen briklandene. Det er dem, der kører med klatten. Det er nye, meget hurtigt voksende økonomier, som indtil for nylig var fattige lande. I skolen lærte jeg, at i Brasilien var den eneste vej ud af fattigdom at blive stjernegod til fodbold. Så sent som i 90'erne gav Danmark bistand til Brasilien. I 2001 kom Arbejderpartiet til magten med præsident Lula i spidsen. Nu har landet overhalet Storbritannien som verdens 6. største økonomi. Brazil has seen a remarkable advance in inclusive development in recent years. O Brasil, da era anterior a Lula, era Brasil com desemprego, com recessão, com muita fome, quer dizer, milhões de pessoas na miséria. Det er 1. maj, men på samme tid så er det en stor koncert. Prøv at se alle de mennesker. Da Lula kom til magten, var der en frygt for, at han, der kom ud af fagbevægelsen, kom ud af en meget venstreorienteret politik, ville begynde at bruge en hel masse af de offentlige midler, inden der var økonomi for det. Og Lula valgte det modsatte. Det var, at man skulle producere, man skulle få gang i økonomien, men så skulle man også bruge de resultater, der kom ud af det, på en fornuftig måde, således at det var middelklassen, det var den fattigste del af befolkningen, som rent faktisk så resultaterne af deres arbejde. Herinde har vi den næststørste favela her i São Paulo. Det er et af slumområderne, som nu er ved at blive byfornyet af regeringen. Jeg skal møde Sandra og hendes familie. Hun har boet i favelaen i 20 år, og hendes tilværelse har forandret sig markant, siden hun kom hertil. Før var hun fattig og boede i et lille skur. I dag har hun sit eget hus og et godt job som pædagogmedhjælper. Minha casa feliz. Eu morava sozinha, muito pequena. Hendes første hus, det her. Jeg er selvfølgelig meget spændt på, hvordan det ser ud nu, men det er jo meget småt og ekstremt spartansk. Altså det her, det er jo fattigdom. Og det er... Essa é minha filha Larissa, o Olá. Pedro. Pedro. I favelaen bygger man selv sit hus. Estou subindo. Aí tivemos que mexer, tem uma semana que parou aqui. Aí vai começar essa semana novamente para pintar e organizar tudo direitinho. Aqui a lavanderia ficou pequena, aqui ó. Tá para reformar ainda também. Ah, ok. Tem muitas coisas, tem muitos... Como se chama? Máquina. Máquina. Brasilien er et af de få lande i verden, hvor uligheden er faldende. Siden 2000 er mere end 25 millioner mennesker løftet ud af fattigdommen og ind i den lavere middelklasse.
For at forbedre sundheden i favelaen, kommer en sundhedsplejerske hver måned rundt til alle beboerne. O meu mais por causa do cigarro. Você? É. Tem que parar. Melhorou? Já tá se recuperando bem da cirurgia? Tá, de vez em quando ele sente dor, que anda demais. Obrigada, viu? Tchau, desculpa. Você vê Paraisópolis hoje, para mim, eu vejo como uma cidade, né? A condição, assim, tipo, ônibus, né? Os ônibus. Antes teria que deslocar daqui para pegar em outros lugares mais longe. Aqui dentro tem, né? Assim, lojas, né? As lojas, bancos também, né? E outras coisas mais que eu acredito que cada vez mais vai acontecer. Lige heroppe bagved, der ligger der en forretning, vi kan se en Casas Bahia. Jeg har fået fortalt, at det er en forretning, der ligesom har slået sig op på at sælge hårde hvidevarer, tv og den slags til fattige familier. Og det har de gjort ved simpelthen at gøre det per afdrag, men rentefrit. Og på den måde har de ligesom opfundet et marked, der ikke var der før. Nu kan fattige mennesker også købe tv og hårde hvidevarer. Præsident Lula fik styr på inflationen. Og det betød, at virksomhederne fik tro på, at hvis man investerede i en produktion, så ville det være en investering, der beholdt sin værdi. Den forsvandt ikke bare op i inflationen. Og det har gjort, at vi har set, at der er flere og flere, der er kommet i beskæftigelse. Ikke bare i kortsigtede serviceaktiviteter og beskæftigelse på regulære arbejdspladser. Således at man får sin løn, som der er aftalt af ens fagforening. Man betaler sin skat, så der også kommer indtægter til samfundet. Og man får, skal man sige, de sociale sikkerhedsydelser, hvis man mister sit job, som man aldrig tidligere havde fået. Jo, jeg glæder mig lidt til at komme ud på den der virksomhed der. Det er noget med, at de skærer stål op og leverer det til bilindustrien på en eller anden måde. Nogle mennesker, der arbejder med stål, jern. Forestil mig, at de er helt sorte, ligesom da jeg selv arbejder på jernstøberi. Guilherme er 27 år og ejer fabrikken. Med 45 ansatte leverer han stål til bilindustrien. For at følge med efterspørgselen er de ansatte nødt til at arbejde i skiftehold. Og Guilherme har bygget en helt ny hal, som snart skal tages i brug. This building is divided into two sections, but the wall here is the same as the middle section here, meaning that you can just expand by section. You already prepared that. Yeah. Og det er jo sådan set et meget godt billede på, at han ikke mener, at det er så skidt. O trabalho aqui rola bem, tá bem 100%. Um crescimento suficiente? Não suficiente, né? Nunca tá bom, né, pra gente, né? Mas dá pra gente ir se virando, dá pra gente... Para você é possível comprar mesmo coisas às 5 anos passadas para o seu salário? Hoje é possível até a gente ter, assim, coisas melhores, né? Como carro, que nem eu tô aqui já há 6 anos, né? Eu já tenho minha casa que construí trabalhando aqui. Midt på formiddagen stopper produktionen. Det viser sig, at de skal på skolebænken og lære kvalitetssikring. ATS 16944 também é para área da qualidade, é isso aí. Og her gik jeg troede, at vi i Danmark netop skulle leve af vores kvalitet. De er jo lige i hælene på os. Når vi snakker med erhvervsorganisationerne, så indrømmer de, at hvis ikke man får nu kvalificerede medarbejdere, hvis ikke vi har en fagbevægelse, der er med til at uddanne deres folk, så kan man ikke løfte kvaliteten i produktionen. Og Brasilien ønsker ikke at være et lavkvalitetsland. Der skal være produkter, der indeholder noget viden, der skal være noget innovation, der skal være noget forskning. Og det kan man ikke gøre, hvis man ikke har nogle medarbejdere, der også har en uddannelse. Når økonomer skal vurdere, hvor holdbar væksten i et land er, kigger de på, om der er vækst inden for alle sektorer. Både landbrug, industri og i servicesektoren. Jo flere sektorer, der er gang i, jo flere arbejdspladser, der skabes, des mere holdbar er væksten til gavn for de fattige. Og sådan er det i Brasilien. Og det er alfa og omega, at uddannelsesniveauet er højt, hvis samfundet skal blive ved med at udvikle sig. Derfor giver staten de dygtigste elever fripladser til de gode skoler.
Todo ano eles fazem uma seleção de algumas vagas para as crianças próprias da comunidade, que é muito legal. Vai ser avaliada cada criança, aí na qual depois elas são chamadas e ganham a bolsa. Aí tem que seguir todo aquele regulamento. E o Anthony passou. Uma oportunidade. Uma boa oportunidade. No futuro vai ter isso. bom de passar. Det er fedt at opleve, hvordan økonomisk vækst bliver brugt til at bygge et velfærdssamfund. Hen på eftermiddagen går vi hen til Sandras veninde, som er en af dem, der er blevet genhuset i et af de nyopførte boligkomplekser. Senta aí, toma uma com nós aqui, uma cerveja. A situação de vida, o poder de compra da gente também. Onde você vai no melhor supermercado, você compra as mesmas coisas que um rico compra, um filé mignon, uma picanha, a gente também come também do mesmo jeito. Graças a Deus. Então isso aí é maravilhoso, tá bom demais. É isso aí, é ótimo. Inden jeg skal videre til Filippinerne, har jeg lovet Sandra at komme til børnefødselsdag. Jeg må sgu give Sandra ret. Fremtiden ser ret lys ud. Jeg tror, Sandras søn bliver en af de forhåbentlig mange, som bryder den sociale arv, får sig en uddannelse og kommer ud af favelaen. Så er det videre til Asien. Nærmere bestemt Filippinerne. Tigerøkonomier kaldes de asiatiske lande, som har oplevet hurtig vækst og velstandsstigning. Først var det Japan. I dag er det Kina, der fører an som den helt store supertiger. Men også Sydkorea, Singapore, Malaysia og Taiwan hører man om. Hvad så med Filippinerne? Hvor står det i vækstkapløbet? På et punkt har Filippinerne i hvert fald overtaget førertrøjen. Internationale callcentre. Det, jeg har fået fortalt, det er, at mange af de her store glasbygninger, det er callcentre for folk, der sidder og tager telefoner og svarer dumme europæere og amerikanere på spørgsmål omkring, hvorfor deres internet ikke virker. Og det er kommet hertil, fordi lønningerne har været tilpas lave til, at nogle investorer har været villige til at flytte de der callcentre fra Indien hertil. When the Philippines achieved average 4.8% growth, this 4.8% in the last 10 years is really a good number in a world context, even in the Philippines historical context. Så det går også godt med den økonomiske vækst her. Er Filippinerne så også ved at skabe sig et velfærdssamfund? Servicesektoren vokser, men hvad med landbrugssektoren og industrien? Og er væksten også nået ud til de lavtlønnede? Har de fået mere løn? Jeg skal de kommende dage besøge Rodel, en bygningsarbejder i Manila. Han er ufaglært lønmodtager, ligesom mig selv. Hi, morning, nice to see you. Nice to see you. Morning. I think here. Here? All right. That's 24, huh? Nå, jeg tror, det er her, vi skal hen. So, are you ready to go to work? Yeah. What are we going to do today? I think we have to lay in blocks. Okay, blocks. Rodel er 37 år og familiefar til ikke mindre end 9 børn. Rodel er løsarbejder. Han arbejder sammen med et chak på 6 andre ufaglærte bygningsarbejdere. For tiden bygger de på en stor rigmandsvilla i flere etager. Det er jo ikke, han skal nok ikke gå derhjemme uden at stå med en lodestok og en retteskinne og sådan noget, men det går nok. I will get that. Take me. Where do we cut the blocks? Yeah, this one. You can use it. If you want small blocks. Okay, you just... You put like this. A small one there. Yeah. And then in the second lay, you can put like this. And a small block in the other side. Okay. Der er ingen overenskomst på byggepladsen, og næsten ingen af bygningsarbejderne er medlem af en fagforening. Og hvis Rodel bliver syg, så er det bare ærgerligt. Der findes ingen sygedagpenge, og arbejdsmiljøet, det er elendigt. Der er folk i rådet, synes jeg. Og de render rundt i skrammen, og de glider rundt,
render rundt i klipklapper, der hjælper så heller ikke. Så det er sådan, jeg synes, det er meget kaotisk på en eller anden måde. He asked me, you can do action. If I'm getting good? Yeah. I don't know about that. Break time. So this is your break time every day. You have an egg and a soft drink. Arbejdstiden er fra 8 morgen til 5 eftermiddag, fra mandag til lørdag, og dagslønnen er 450 pesos. Det svarer til 62 kroner. Inde midt i byen ligger et stort slumområde op ad et kæmpe bjerg af affald, kaldet Smoky Mountain. Det er her Rodel bor sammen med Christy og deres 9 børn. Thank you. Hi, everyone. Hi. Oh yeah, I'll mind my head. Second floor. So everyone sleeps here. You take something to the floor and sleep here. Here. Okay, and this is your mom and dad sleeping here. De kan dårligt grædebøjes, altså det er bare fattigdom. Slut. Det jeg fatter ikke, hvordan de kan være 9 mennesker her. Hold nu kæft, hvor er varmt. Hele familien lever stort set kun af ris. Hver dag køber Christy 2 kilo. You buy rice every day. 1 kilo of rice is worth 33. And you use 1.5 every day? Only 2 days. It's only for 2 days, huh? For 2 days, 5 kilo. Familien køber kun kød eller frugt og grønt, når Rodel får udbetalt løn eller ved særlige lejligheder. All right. This is where you cook, huh? Yeah, we use plastic To make the fire? Yeah. Det er pissevarmt, og luftfugtigheden er høj, og så for at gøre ondt vejr, så brænder vi sgu noget plastik herinde i hytten nu. Det kan ikke være andet. So, the smoke is coming up here. Can you do anything to get the smoke out? Only this little bit small place. Okay. But the other smoke is going inside. It's coming inside? Yeah, but you know mosquito? Oh, yeah. That's why the smoke will Okay, to keep mosquitoes away. De ryger helt vildt. Det skal nok passe, at jeg holder myglene væk, fordi det er lige ved at holde mig væk. The price for pig meat, has it gone up or down, or is the same price? Make it bigger. I think 10 pesos. 10 pesos? Yeah, 10 pesos. Up. What about your salary? Has it also gone up? No. My salary is sometimes 400, sometimes 350, sometimes 450. But now 450. It's 450 yeah, per day? Per day. Selvom der er vækst, er Rodel i virkeligheden blevet fattigere, fordi priserne stiger mere end hans løn. Men ofte har Rodel slet ikke arbejde. When you don't have job? I go to Smoky Mountain. The garbage mountain? Yeah. To find things? To pick some things to sell and get money. Get money? But so hot here. Yeah. So hot and so bad smell. Bad smell. But very bad smell. You need to put boots because the water is... I don't have job, I will go there. Okay. Lama, Anak, Spirito Santo. Amen. For Rodel er Gud en trøst. Men hvorfor har regeringen med så høj vækst ikke sørget for at skabe nogle rammer og noget lovgivning, så alle kan få noget ud af det? Ligesom i Brasilien. In tradition, this country could not collect enough tax revenues. As a result, the government always underinvests in infrastructure and the social services. Okay? And also, we have the long-standing problem of governance issue, including corruption. Forskellen på rig og fattig er enorm. 10% af befolkningen ejer 80% af samfundets værdier. Korruption og vennetjenester florerer på alle niveauer.
Filippinerne er altså et meget ulige samfund, hvor korruption er med til at fastholde en stor del af befolkningen i fattigdom. It's so widespread to the point that Philippines was ranked as number 2 in the Asia in terms of the corruption index by the Transparency International. And globally, we have a situation where, you know, we emerge as one of the corrupt countries in the world. Pengene forsvinder altså ned i de forkerte lommer. Samtidig sidder de rigeste familier på den politiske magt. Partier opstår og falder fra hinanden omkring enkelte politikere fra bestemte familier. Der findes ikke gamle partier baseret på ideologi, som vi kender det. Som jeg ser det, så kan vi jo bare gøre noget ved det. Vi kan bare råde sig sammen, og så siger vi, at vi kræver politisk indflydelse også, fordi er der noget Rodel og alle de andre har, så er det antal af stemmer, som du ikke kan hamle op med, selvom du har penge. Det lyder så forbandet nemt, når det kommer fra en dansker, som tjener, sådan at han ikke skal bekymre sig om maden lige i morgen, fordi så har man frihed og overskud til at tænke på politik og samfund og de helt store ting også. Det har Rodel sgu ikke. Han koncentrerer sig om, at man kan få ris på bordet til sin familie i morgen. Og det er klart, det afskærer ham fra en masse handlekraft. Der er en masse overskud, han ikke har. Om aftenen får vi en snak om uddannelse. This is the family album. Rodel håber på, at hans børn kan løfte sig ud af fattigdommen. It's important you kids go to school. Yeah, it's important, yeah. Why is that important? Get work higher and we can go out of the country. That's why I go to school. So it's important to get it's important. Education too. Education. Because it make it family. We can build a house, or that's why I need to my children going and studying every hard study. There are more than 8 million Filipinos working overseas, and if you ask them why are they working so hard, what for, and they will say, I want to give the best education to my children so that they also have good possibilities in life for their good future. If you had the opportunity, would you have gone overseas to work? I want that, but I don't have money to pay for my visa. Almost for me, 30,000, 20,000 before I will go. That's why. But some of the people who live here, they have been working in South Korea, or they work as seamen or something because like that. she can afford money, she can pay for documents. Det er præcis sådan, det forholder sig hos Rodels nabo. Efter 6 år som maskinarbejder i Sydkorea, har manden nu sendt sine børn i privatskole. Han har bygget et hus i flere etager og investeret i 8 computere og oprettet en internetcafé. 1 in 4 Filipinos of working age are outside the country. Why those people needed to go the Middle East and some countries far away from the Philippines? They couldn't find a job. I think it is not a satisfactory situation that people have no alternative but to go abroad to find a job. The government should consider seriously, instead of sending the people abroad, much better if they can provide job opportunities in the Philippines. Men der sker ikke så meget på den front. Derfor er farlige og elendige job i den uformelle økonomi den eneste måde at overleve på. I Rodels Gade arbejder de fleste familier med produktion af julepynt til vores del af verden. Og det er virkelig varmt herinde. De har godt nok en fan til at køre der, men det hjælper ikke meget. Og der er simpelthen til at få hovedpine af, som det stinker af lim herinde. Sådan virkelig, man, det er usundt på alle måder. Jamal fortæller lige, at nogle af dem sover her. Altså, de bor her på en eller anden måde. Sover de op på det her loft. Og prøv at tænke, at skulle sove i den her, ikke bare arbejde her, men sove i den her limstang. Det kan vi prøve at se. Der er så varmt herinde. Sveden løber af mig. Jeg sidder her med en graf over produktivitets- og lønudvikling i en stribe asiatiske lande, og deres udvikling over de sidste 10 år.
På den her liste der er der kun 3 lande, hvor produktiviteten er vokset mere end løntilvæksten, eller hvad skal man sige. Det er Indien, det er Sri Lanka, og det er Filippinerne. Det betyder i virkeligheden, at de er blevet dygtigere, de er blevet hurtigere, men de er ikke steget tilsvarende i løn. Thank you, Tea. Te, pengen stamp, pakita ko sa asawa ko. I will see to my wife. Oh, you bring the receipt to your wife? Yeah. Then I ask my wife 100 for drink. 1 bottle. That's good. That's good. In 1 week, I have 2,700. Yes. But I have cash advance 500. That's why only 2,200. Then I'll pay two store here. Then we'll go home. How much money is left? Sometimes 800, 900. Okay, so you have to make new credit every week? We start again on Monday. What if you need to buy something for the children, for school books and something? How do you do that? Sometimes we buy, if the school or teacher need 10 books, I will buy only 6 or share to my children. Yeah. Can you feel, is it more difficult now or is it easier now? Sometimes we eat, sugar. My children, sugar with water. Sugar and water. And rice. Yeah. It's happened. Kasi our life go on and go on. We need to protect children. Not because I'm father. Oh no, I'm father. I'm lonely. No, we need to everyday work for children. A little bit money, a little bit salary. Continue life happy or do not more money, no. Just continue work. Every day happy. If you will sad, the children will sad too. Det var sgu da også et statement. Det er ret stærkt. I'm impressed. You work hard every day to feed your children. You okay? Ay, kaya utang ko. Ay, ligo. Don't you need to bring a receipt for your wife? It's okay. She knows. She knows. But the one from your workplace. Binayaran ko na. 1,414. Binayaran ko na ron. 1,400. So now the wife is happy, the children are happy, now it's time for you. Let's go have a beer. This is the one you buy on Saturday. Yeah. But sometimes before I sleep, if I finish small, I talk to my wife to buy one more. Those. Thank you. Welcome. All right. Bye, everyone. Bye. Bye. Filippinerne har vækst. Det mærker Odell ikke til. Så det synes jeg har lært om vækst, at det ikke er sådan et... det ikke kan stå alene. Hvis bare vi har vækst, så er alt godt. Gud ej. Det handler om at have nogle systemer på plads og noget politisk vilje. Det handler sgu om, at man som samfund og befolkning er enige om, at når vi har vækst, så skal vi alle sammen nyde godt af den. Og ikke kun nogle få. Det piller der ved ens forståelse og opfattelse af verden. Det gør det sgu. Rejsen er ikke slut endnu. Afrika venter. Det glemte kontinent er ved at vågne.
Flere lande syd for Sahara er i fremgang. Ghana lå sidste år i toppen af verdensranglisten over økonomisk vækst. Alligevel er det vestafrikanske land stadig afhængig af økonomisk bistand. Min dannelsesrejse slutter i Ghana. Ghana er et fattigt land. Også i forhold til Filippinerne. Det er et land, der stadig modtager udviklingsbistand fra både Danmark, EU og Verdensbanken. Firstly, it's had 5 successful electoral processes. Peaceful, fair, open, which have given accepted results. And I think that's a very, very positive part of Ghana's perspectives. Very strong social partnerships, a strong trade union movement, strong employer movement, and luckily Ghana also has rich natural resources. Faktisk er det lille demokrati på 23 millioner indbyggere i rivende udvikling. Det tiltrækker udenlandske investeringer, især fra Kina. Det ses tydeligt i hovedstaden Accra. Jeg skal møde Rose fra fagbevægelsen. Hun har lovet at vise mig rundt, mens jeg er her. Hi, I'm Tobias. Yeah, I'm Rose. Hi Rose, how are you? Fine, thank you. I modsætning til Filippinerne har Ghana en stærk fagbevægelse med stor indflydelse. Derfor er det også muligt for Rose og hendes kollega Patrick at vise mig en kinesisk byggeplads. Det er første gang, det lykkedes mig at komme med ind på en kinesisk byggeplads, og du render endda rundt med et kamera. What is it going to be? Ministry of Foreign Affairs. The money was funded by Chinese. There they you are go. building it for Ghana. So it was a donation or a Chinese funding, loan? Yes, there's a Chinese funding. Kina har i 2012 investeret for 78 milliarder kroner i infrastruktur. Kina er Ghanas største handelspartner. Me, I support the Chinese to come Ghana here, building Ghana, because the Chinese, anyhow, their contract where they're going to pay for the Ghana government is going to pay one day is less. If you go to bring European, it's going to be huge. So I think it's a good idea that the Chinese are here to help. For me, it's really good because this building for Minister of Foreign Affairs, the thing is something great for Ghana. Selvom Udenrigsministeriet har givet os tilladelse til at komme ind, er den kinesiske byggeleder noget anderledes indstillet. Ja, men jeg tror, der er en eller anden manager her på byggepladsen, som er blevet pisse sur over, at vi render rundt og filmer. It's not anything bad. It's not anything bad. Så kommer han over og skriger og siger, at det ikke er aftalt med ham, og vi skal fise ud og sådan noget. Så kom Rose lige med den fedeste kommentar. Hun siger, han render og siger, at det må vi ikke, og det er Kina-regler. Men det her, det er sgu Ghana. They can't bring their rules here. It doesn't work that way. They are supposed to supply the people with helmets and whatever. They are not doing it. And so they don't want the picture taken so that those bad labor practices that they are doing will come out. That's the only reason. Jeg tror, at vi skal stille og roligt bevæge os ud nu. What's the meaning of that? That's a Ghanaian property. It's not a Chinese property. You can't do that. You can't sack us like this. We are not animals. No, let him know. You asked me. I don't like why you're here. I came there, you were asleep. I was looking for you. You were asleep. Nick, when I come here, I see Nick. Nick was also asleep. At the end of the day, I have to ask permission. Go. I have to ask permission. No, but don't sack us. Why? You asked me, I don't like why. No, you don't like, but you talk to people like human beings. You don't do this. You can't do that here. It's not allowed. Jeg synes, det er super syret at komme ind på sådan en byggeplads. Der hænger store banner med kinesiske skrifttegn alle steder. Når han kommer og siger, at man kan ikke bare sådan gå rundt og filme i Kina, så tror jeg virkelig, at han går rundt og mener, at han er i et lille stykke Kina. Altså, det skal man ikke komme og blande sig i. Ghana is making very tough choices now because the challenges that Ghana is facing are coming very fast. And government is looking what to open, when to open it, to whom it opens, etc. I think Ghana is lucky enough that it attracts a lot of investment from all over the world, not only from China. I mean, it's from all over the world because Ghana overall has a very good governance. Det er jo et af de lande i Afrika, vi lidt tør tro på. 13,5% vækst, det er den anden højeste vækstrate i verden. De reducerer fattigdom, og de har fundet olie, så man kan sige. Vejen er ligesom lagt for, at det her det kan blive rigtig godt. Ghanas olie er den vigtigste årsag til den høje vækst. Oliefund er en rigtig god nyhed for et udviklingsland.
En del af overskuddet går til sundhed og sociale forbedringer for de fattige. We have an Oil Revenue Act, which for me is an excellent act. Spelling out clearly how the oil revenues has to be spent by government. Men olieindtægter gør det ikke alene. For som økonomerne siger, det kræver vækst i alle sektorer, hvis væksten skal holde på lang sigt og skabe arbejdspladser. I Ghana er der allerede vækst i landbruget. Der er brug for at få mere gang i industrien. Jeg skal møde Edwina, som i 18 år har haft sin egen tekstilproduktion. Hun har fået dansk konsulentbistand for at lære at klare sig i et konkurrencesamfund. Jeg har ikke skidt forstand på stof og batik. Det er, hvad jeg lærer nu. Hello. Edwina? Yes. I'm Tobias. Nice to meet you. Nice to meet you. So this is where you run your business? Yes. My home and my business. So you make everything here? Everything is made in Ghana. It's the base fabric that is imported. Okay. For Edwina er det en udfordring at få mere gang i produktionen. So in your opinion, what needs to change in order for your business to start growing? I think it's the economic policies, trade liberalization. I don't think it's the best for those of us in developing countries because we don't have the capacity to do a lot of things for ourselves. Mm-hmm. And if we are not able to develop what we have to depend on imports. Yeah. And once the imports are coming, obviously, most of it is much cheaper than what we do. Every country that has transited from being underdeveloped to developed has had to take the bitter pill that the world is shrinking and that the global market is now the reality and is no longer an isolated country here, 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 and here, but you have to learn to understand what the economics are of that marketplace. You have to decide what is your comparative advantage, and you have to go with that. I've seen this political document, A Better Ghana, that's sort of the program of the current government. And they state the private sector is the engine room of growth. Everybody knows the statement. And we've heard it many, many years. Okay, so it's... But there is no support for the supposed engine to grow. I mean, you go to the bank and borrow, you are paying 30% interest. The commercial banks are not investors in the private sector as they should be. The lack of credit, the lack of ability to take an idea, present a business plan, and then get a loan to actually implement that is very difficult in Ghana because the commercial banking sector is very conservative. Tilbage på fagforeningskontoret løber jeg ind i Patrick. Han har fået vrøvl med både Udenrigsministeriet og det kinesiske byggefirma efter vores besøg. There are so many things that is going on there. Some of the workers are, having injuries at the work site. But because there's no job for them, you have to keep quiet. But what about your own government? Don't they enforce these rules? That is it. Ghana, we have the law, but we don't implement it. Sometimes they will tell a worker that Ghanaian government don't have money. We give them money. So they think it's okay to treat Ghanaian workers bad because they are giving this country money? That is it. That is the wrong perception that they have. You see, almost all the jobs are going to them, these Chinese people. And at the end of the day, they are not treating our workers well. Daglige minimumslønninger. Helt tilbage fra 2008, 9, 10, 11. Og det er den nuværende, altså 2012, og man kan se, at der er sket et ret godt. Det har fået et løft fra 11 til 12, man kan også se her 20% stigning. Det er 13,5 kroner om dagen. Det begynder faktisk at irritere mig lidt, at vi er et afrikansk land. Det er et af de bedre afrikanske lande, men det er jo stadigvæk... Det er lorte mindste lønninger. Ghanas fremtid slider i det her op til eksamen. Det er de unge, der skal bygge landet op. Og de er travlt, hvis de skal følge med den globale udvikling. How fast can you learn those lessons? Because if you don't do it fast enough, then you're going to be left behind. This is one of the penalties that you will suffer if you aren't able to use technology, information, marketing practices, new techniques
using your brains, educating your young people, providing for those elements that allow you to go forward. And therein lies the crux, or if you wish, the problem with Ghana is that it's right there at that cusp. It either goes boldly into the future, or it's going to slowly slide. Der er mange udfordringer. Men kigger man på de vigtige tal, går det fremad. Siden 90'erne er 25% af befolkningen kommet ud af ekstrem fattigdom. Jeg har fået tid hos vicebeskæftigelsesministeren for at høre, hvordan regeringen har tænkt sig at skabe arbejdspladser. Good afternoon. Fine afternoon. How are you doing? I'm fine. How are you? Our government has been very committed to ensuring that we have strong economy with job creation. Our government has focused on infrastructure building. So housing is going to become a major frontier of development for our country, supporting the private sector to build a lot of houses, and indeed the government itself will also be leading in that area of building houses for the people. Styr på inflationen, infrastrukturprojekter og socialt boligbyggeri som et led i jobskabelsen. Det kunne lyde som om viceministeren har været på studietur i Brasilien. Forskellen mellem Brasilien og en række afrikanske udviklingslande er ikke særlig stor. Så det, skal man sige, positive, vi har set i Brasilien, måske vil vi se det i Ghana, hvor vi i Danmark har lavet et samarbejde med Brasilien om at se, om vi ikke kan bruge nogle af vores penge med nogle af deres modeller og ekspertise, og så få nogle gode resultater. No. No, thank you. No. I don't like horses. Det er ret fed strand, det her. Det har jeg slet ikke forestillet mig. Jeg tror, at Ghana har lidt alt. Altså sådan et sted som det her, det kan udværke ved turistmål, hvis ikke det var fordi, der var dårlig kloakering, og der lå skrald på vejen hernede. Men ellers, så, altså, hvis de får ryddet op i de der ting, så kunne de jo sagtens... der er en 6-8 timers flyvetur hertil. Det er sgu da det, der nemmere at tage til Thailand. Altså. The lesson of globalization, the lesson of the last 30 years is that there is interdependence, and that growth of the economies of the South, growth of the emerging economies is actually very functional for those of us who live in Europe or the rich world. We should be very, very clear, not as a matter of generosity or altruism, but simply out of self-interest, that we have every interest in sustainable development at the global level. Jeg har brug for at klare hjernen. For hvad skal jeg egentlig mene om det hele? Vækst. I sig selv er det jo ikke svaret. Der er godt nok langt fra det, jeg har set på min rejse, og hjem til Bækmarksbro og vores velfærdssamfund. Men det bliver der måske ikke ved med at være. Jeg håber på, at det er Brasilien og den gode vækst der skal vise resten af verden vejen ud af krisen.